Ja, vsem tekmovalcem bi želel veliko sreče, predvsem pa, da je varno, brez poškodb, pa odpeljte tako, kot znate. Srečno! Zadovoljni smo, da je lep odziv tekmovalcev in da tudi nas vreme služi, ker smo se bali, da bo slabo. Tako da mislim, da so razmere super za dirkanje in verjamemo, da bo lep dogodek uspel. Še 10 sekund. In štart. Proja se mi všeč, je flow lepo, malo kamnito, malo se da in ja, gre. Proga je super. Hey, my name is Valentin Schleicher. I'm actually very happy to be here today because I was sick the whole week and I'm just stoked to ride my bike today. Stages are mint, trails are very, very good and organization on Slow Enduro good as always. Se zdi odlično tle. Motorka je, družba je. Načeloma zaenkrat nič ne fali, kakšen štampček tle bil ne poškodil, no malo, se ne pritožujemo, ne? Zabavno je, ful delati to ven, to je November, zanimivo, ja. Kaj? Vzdušje je ta pravo, ne za tekmo. I underestimated it, I think, from yesterday. It went smooth, and today this stage was harder, being the last one, not the third one. But overall, it's really cool. Keep up the good work. Pridite še na kakšno Slow Enduro tekmo, ajde!